عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. Od Ebu Saida, Sada ibn Malika ibn Sinana el-Hudrija radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema štete niti međusobne štete. Hadis je hasan, prenijeli ga Ibn Mađe i Daraqutni.